Betut age neter ni, betut nemie nekilosu kiptayat, kimwae kongoi eng kiy age tugul nekose kanetishenyo nebo lesson. Kitesetai eng wikit age tugul kelechini Jehova kongoi otogotin eng lesson nebo rani. Kitindoi kiboitinik chemi yu chomoche aborwok sikobit kokatak akomwa kebeberta nenywa nebo kanetishet nebo rani. Ataune Lilian. Chamgei chamanikab Jehova, amite betut nebo Jumatatu ne noto kolen birenet ak karnetab teget. Ko otogotin kongoi. Nerubei ko Evelyn. Chamgei chamanikab Jehova, otogotin kokeny kenetkei tugul lesson nebo rani. Amite kwang'wan kasi nemwoe kolen keyai saet eng oldab luget. Kongoi. Nerubei ko Stephen Aramaru. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kibendi kinetik eng betutab somok nebo kwoeng kasi nemwoe kolen nebo ng'alali akobo kweinik kale koyae lugetab kalyet kaniset otogotin. Kongoi. Nerubei ko Pastor Aram Ngetich. Chamanikab Jehova kotong kainetab Jeiso ole chamgei. Aibe kebeberta nebo somok kasi neng'olole long'et, rutwet ak rotwetab Jehova. Kongoi missing. Kitesetai eng lesson ako lesson nebo rani ko nebo 13. Ko kibara lesson nebo rani kwo tai amu tokomi nebo 14 netokonyone eng wikit nenyone. Ko ng'oliot neking'olole missing eng lesson ko ng'olole akobo luget. Kimite kitabutab Efesoek nekit nebo lo kong'ete koitetab 10 akoi 20. Eng kurgatichu ak kanetishetab Paulo ko nekit ko kesu Paulo kanetishenyi akobo luget nebo kristianatet, luget nebo kaniset, luget nebo koyonindet nekikotach Jeiso eng muguleldonyi ak sobondonyi. Ng'oliot nebo metit komitei eng Efesoek 6 kaitetab 16 ak 17. Neng'olole Paulo ng'oliot neuni amu katoune lugetnyi lekimuchi keripte kayanet ak kurset nekikekurech. Eng kaitetab 16 komwoe kole onam anyun koboto chun tugul long'etab kayanet ne omuchi omise kipchabonik tugul chebo maat chebo inendet neya akonam kutwetab yetunet ak rotwetab choo nebo tamirmiriet. Noto ng'oliotab Jehova. Osa betusiek tugul eng tamirmiriet koboto saet tugul ak kakaikaet tugul akoripse eng notok eng kakiletabgei tugul ak kakaikaet akobo tuguk tugul chetililen. Ngiro eng kanetishetab Paulo anan ko siretab Paulo komwoe tuguk kolen tugul kateshi ng'oliot tugul eng kebeberta age tugul. Kale onam koboto notok tugul long'etab kayanet. Angen ale kanetishenyo nebo rani amu katou ko kanetik cherubei ko nekit komwoe kebeberta nebo long'et, mi chito nemwoe akobo kayanet. Ko eng betusiek chekibo tai ko kimi chi nekisir kitabutab nekimwoe kele bandab kiprutoiyot. Bandab kiprutoiyot nekisir chi nekekure John Bunyan. Ko eng kasarta age tugul eng kanetishenyi ko kisir kitabushek chechang. Ko eng kitabushek chechang agenge eng kitabut nekisir konep bandab kiprutoiyot. Ko ngong'olole bandab kiprutoiyot chichi ko kimwoe chi nekime korkoret. Kale eng korkoret eng kasarta age tugul ko kimi chito ne eng kasarta age tugul kemuti ne asikarindet kelokyin karik. Ko ngelokyi karik chichotok ko kikilokyin karik chenyikisen. Kikilokyin karik chemi metit, karik chemi eunek, karik chemite teget, karik chemi kelyek ak kutung'oik chik. So ngoendi chichi koendi luget kokakolakak. Amu nguno kaib kebeberta nebo asikarik chekibo betusiek chekibo tai olikinye
nekikiloktoi askarindet sikwo luget. Amu eng kasarta nekinye ko kimukomitei bundukit ak kimukomitei risasishek. Kikiboisie longet, kikiboisie kipchabonik, kikiboisie rotwetab chok, ak kikiboisie ng'otit. Ko eng kasaratak eng betusiek kingobendi luget eng baunatet nekibo Romanik anan ko baunatet nebo Yunanik, ko askarik tugul chekibendi luget ko kilochigei kounotok sikobit koboryo ak bunyot nekimitei tai. Ko kamwa chichi kole eng kasarta age tugul ko kaib chichi eng bandab kiprutoiyot akobo sobet nenyolu kolachgei kristianindet ko asikarindetab Kristo. Kaib asikarindet nebo Kristo kokergei ak asikarindet newendi luget. Eng luget komi bunyot. Ko bunyot ko mengen ile mang'une tai anan mang'une katam anan koutab murot tai anan murot katam. Mengen bunyot ile tos tokos kobun barak korochorgei kong'ete barak. Kaung'egei ano bunyot. Ko amu mengen bunyot ile mang'une ano, ko eng kasarta age tugul konyolu iribgei amu mengen ile kimwagune ano kipchabet. Imuche kemwagune itit anan kemwagune teget anan ko keldo anan ko kebeberta age tugul. Ko eng siretab chichi eng kenyitab 1678 komwoe akobo atindiot nekibo Paulo. Ako kere Paulo kokerei Paulo eng konda nebo asikarindet. Ako ng'ololchin eng sirenyi nekisir akobo luget nenyonei. Ako lugonotok nyone ko nyigis. Neng kasarta age tugul ko makoi inai ile ano lemuchi iribegei ak ano lemuchi inyoru kimnotet sikobit iterter. Eng kanetisiet nekang'alal sirindotab lesson ko kamwa kole ilochi karik cheyomin sikobit imuch iwe luget. Ngilach karik che nyigisen koterterin karik ichegei kotomo otuiye ak bunyot. Ing yu ko kakimwoiwech komie kele eng sobet nebo kristianatenyo eng kayanet nekiketach logoiwek chemiachen ko kikonyumnyumwech Kristo Jesu ng'olyonyi nebo kayanet, ng'olyonyi nebo tamirmiriet neitangusi mugulelwekyok simakibirtegei eng kayanet nekiketach Kristo Jesu. Ako mat ketoptopen yekilochi karik chebo kayanet amu kitindoi bunyot nemitei kwenunyo eng kasar age tugul. Mwoiwech kole eng kasarta age tugul ketindoi luget nebo kalyet. Amune sikomwa kole kibortosi ak luget nebo kalyet ko kakon eng kasarta age tugul komi luget komi neregek. Yo kibendi luget komorendos murenik chemi kimasi ako morendos murenik chemi kimasin. Ako tindoi karik kole kikimen. Tindoi kayanet kole tindoi karik chekimen. Tindoi kayanet kole imuchi kobelis kobar bunyot. Ngetuiyo atebwet kongen kole bunyot nemitei tainyo kosubgei ak chong'indonyo nekimi. Kang'alale lesson nebo rani kele yekibendi luget komawendi chito agenge, mawendi asikarindet agenge. Kitindoi kandoindet nebo asikarindet nemitei tai, ak kitindoi kandoindet nebo asikarindet nerubei, ak kitindoi askarik. Mi askarik chemitei tai, mi askarik cherubei, mi askarik chekikipangan chemitei let. Ak keribe bunyot eng tokwek tugul. Mi chekere tai, mi chekere ateboshek, mi chekere soet, mi chekere ketik. Bunyot nekiborei komaborei chi inegei, boisie kibagenge.
nebo katuiyot nebo asikarik. Kong kangalal Paulo en betut nebo rani kele seketerter luget kou yemuche koterter asikarik bunyot konyolu kemi kibagenge. Asikarik chemi kibagenge kokoshindos. Ingelechi asikarindet agenge mwokte bundukit anan imwokte kipchabet anan itimde ngotit, kokikas komie ole king'ololwech pasta eng wikit nekonye eng luget nekicham kebendi kele kiteche biik alage eng tai eng long'ok kotelelso amu kikutung'dos chun anan kotepche ng'weny, ko cherube kokutung'dos, ko cherube kimasi koteleldos, ko chun kokakotebe koik. Singemwa kipchabonik kobun barak komi biik cheteche eng barak, komi cheteche eng ng'weny sikobit kebar bunyot. Makoi aib luget chito agenge, ai luget chechang, neiboru kele nyolu kekoshine, nyolu kebe kibagenge, nyolu kekas kutitab kandoindenyo, lazima kekerte tugul eng kibagenge, lazima kekasit tugul eng oret agenge. Eng oret nebo kristianatet eng betusiek tugul chekibo romanik, kangalal Paulo kokere konda nebo betusiek chebo romanik amu miten korkoret inendet. Ko ngokesu ng'alechu kole nebo let tupchosiechu kimi luget, ako meai luget inyegei ko kristianindet, ai luget ak tupchosiek. Kamwaiwech kole amu kiita Jeiso inyendet ako kiyan eng muguleldong'ung, ko kiotuiyegei kapchi amu koking'alale kapchi, ocheng kalyet ak luget nebo kalyet. Songen ole mitei luget neketindoi, ako eng kasarta age tugul konyolu komi kalyet eng achek siketerter. Amu ngemoren eng kimnatetab eng neregek, eng ng'wonindo koterterech bunyot. Konech Jehova muguleldo nebo kalyet nebo tamirmiriet. Sokotangus kele lugani ko manenyo, lugani kobo oindet. Ako lugani ko Kristo Jeiso ne inendet nekilach karik nekata achek, kotuyech eng kayanet sikobit kebargei ak bunyot. Kamwaiwech komie eng Efesoek kele eng lugani komakinyoru chito newendot inegei. Inginyoru newendot inegei kenyoru katerteret. Ko kristianindet nematindoi katuyet ak kayonik alak akopcheigei ak kaniset, amu kekas kele king kanetisiet nebo Paulo eng kasarta age tugul ko king'olole kapchi ne kibagenge, kaniset ne kibagenge, tamirmiriet na agenge, kabatisanet agenge, kayanet agenge. Ng'alecho tugul komwoiwech kole eng luget nebo kristianatenyo komakibendi achegei. Meche koker Jehova kayonik chemi kibagenge, kapchi nemi kibagenge, kaniset neng'ololi agenge, kamang'unet agenge, nekitindoi kayanet agenge. Amu matekoksei kotab kanisetab Jehova koirimet nekim kot kipcheotin. Kot kopcheotin kandoik ak kristianik komatesetai kanisanoto. Kot kopcheotin boisiekab kanisa ak kandoindet pastayat anan ko kristianik komasobe kanisanoto. Ko ngomami kibagenge kapchi komakoi sob kaniset eng agenge. Ko kang'alal Paulo eng yu eng mising kokesu kolen kimi eng betusiek chebo bunyotit. Ngisoman eng Efesoek 5:21 akoi 33 kong'ololi komwoe kolen kitindoi luget eng betut eng betut. Ngoech emet komi luget, ngoimen ko kakimit luget. Eng sait age tugul imi boisiet anan imi kanisa, imi kebeberta nebo rutoi
anan imi kebeberta age tugul neisobe komite bunyot. Bunyot komi kwenunyo. Nyolu kemi kibagenge eng saet, nyolu kemi kibagenge eng kayanet, nyolu kemi kibagenge eng koshinet, nyolu kemi kibagenge eng konetishet ak kakuyet nebo logoiwek chemiach. Amu tuguchotok chekonech kepcheage eng kwenunyo. Ko ngepcheage eng kwenunyo amu atindoi kayanet age, atindoi kaset age, atindoi kakuyet age, matindoi kanetet agenge, komagoi kikimikitu amu nganyo kemi eng luget ak kebortosi. Ko ngeborye eng kanetishet kepcheage. Ko ngepcheage komakekimen. Nyolu eng kanisetab Jehova, nyolu eng achek ko kristianik ketindoi kamang'unet kele kimuchi keterter, kimuchi keoshine, kimuchi ketebi komie ak kenyoru kamang'unet. Ngotorete Jehova, nebo let koteb tebutiet nekateb kole eng oratinwek ingocho nekemuchi koki kaniset keboishe kibagenge eng betushekab luget neo sikobit ketoretkei achek eng achekei yekinyoru kaimutik chebo kimnatoshek ak koik. Ne karik chenyolu keboishe koki kaniset sikobit kemeng'ishe ak ketebi eng oret agenge. Amache atach ngot komi chi nemeche kotokotes ko boroindo ni sikekochi kanetishet nerube eng chito nerube. Kata kebeberta netai ak nebo oeng nebo taunet. Karibu Pastor. Ngeng'alale kalyet, lugetab kalyet, ko kamwa sirindet yekokikesu kitugoti kanetishenyo wikit konye. Kokosir sirindet nekale nyumnyum yekakokoromit luget akoi ile mamuchi ngokobare kak lakwet nekakomach kwai tuguk chikityo anan ko chito anan ko ne komwendi chitab kola chechang mamuchi kosir tuguchu ingoror chitugul ak nenyinet ngwa kolit ole kalitei ko kakitonon songol ak kemur sumot kikochigei bunyot. Ko kale ngikochigei bunyot komuchi kobit kalyet nekekure kalyet kababus. Ne kalya ne kabit amu kekochigei bunyot ak kibet Jeiso ak kipsengwet. Ile sikobit kalyet ko kale kalyanatak ko kaibet baunatet ak kaibet sarunet. Ko kale aja ingoek luget akoi kakesunet kosir ketach kalyet nebunu katuituet ak kashinet nekakikoshine ak ketiji katenge. Ko kamache amwa ale sikole kanetishetab rani lugetab kalyet ko keboishe karik chebo tolosiet ak chomyet ak muitaet keae luget kobit kalyet eng muguleldo sikobit kalyanatak mi muguleldo neibu kalyet eng kwenutab kapchi, eng kwenutab boror akoi emet komugul. Ako ngot kecheng nekabo kalyet kibabus ile mamuchi ngometo lakwet kobaigei kityo. Chito nekakobircho kirangin ak ngalen amwochi biik komakase ngororoti sikokere eng olimbo tai. Kobitu man kalyet nebo betusiek cheng'ering. Lakini tun belukchini lakwet akolange mama kiberber kwane anan king'om misiro kolya imetocho tengekto. Ako kiingen koi chito nekio okerkeit kokane kotun karerin mo ile kipkome man ipkoyai mi kerichek katikati mi bokitotet kakitotononi ngakakitoiyo kole amandoi ngaiyo kasasin makekoshindos ko kiib kalyet nebo betusiek cheng'ering ak tun koek kateiywet ak rirek. Kounotok ongeyai luget nebo kalyet keboishe muitaet, keboishe chomyet ak keboishe tolosiet. Sikele tolosiet ak muitaet ko amu akoi kobit kanyalilet nenyalilin biik. Lakini muite akoi tun nebo let nyokolechin kongoi. Unotok. Kongoi mising. Atache kanetindet nerubei. Kongoi mising Pastor. Kaong'alal ale kaotiny kimasta kebeberyat nomite. Nitok keng'olole akobo tuguk oeng anan ko tuguk somok chekemeche ketiny eng yu akobo karik chekilochi. Abwoti ale kisomani
eng kitabutab Efesoek 6:14. Kokateb eng yu maswali nemeche sikeker kole ibwotitoito ano Paulo kotou koyonik chobenwa nebo gei akobo luget nekikirindoi yaitiet. Ketesetai akobo keyai lugetab kalyet kokakekas eng yo kele kimite amune sikimite lugoni. Kakomwa akot pastor kele nakamba akobo lagok ko abwoti ale noton ne mising neketindoi eng korikchok. Akomi luget kora eng kanisa. Kanisa ko ki washiriki ko ne nemite? Mite eng orititab kwane akomi eng orititab achek tugul. Ne nekemwoitosi, ne nekiimegei. Mite kora luget nebo shetani neibu tuguchu tugul neisumbuanech eng yu. Nebo oeng ko Kiptaiyat Jehovah ko amu kimwoe ngiker akot nguno ngap iker internet ikere tuguk chekimwoe kiptubotoi chebo Kamuktaindet Jehovah. Kemi luget notok asikobit kibarte imanda nebo Jehovah. Mite kora yani nokolechin iimigei eng luget nemite sobonwekuk chechang ak chemi sang. Ako kibagenget ko ki kaniset. Ko nguno chutokchu ko kakiyonye kobor Paulo amu kielewani komie biik ko asikarindet. Akot achek tugul kinget asikarindet ole kelaktagei. Akot nguno yo mitei ngele holiday nebo Kenya asikeker army ole kelaktagei ole betitoi. Ikere ile kilagat kabisa netononi. Kokamwa anyun eng Efesoek 6:14 kole otononso anyun kokaokermen suwenutikwak eng imanit akolach karnetab teget nebo imanda. Otononse kokaokermengei. Abwoti ale ki polisiek chekitai chekibo Kenya keny ko kikermeni kabisa yani kikere kiratak kokas mat. Kokale eng yu eng betusiekab Paulo ko kiilochi ingoroik kokichat lakini kitindoi yani nekakikermen tos kikure yani sikotuch ole bing'ony oli ak anyun nekakikermen oli. Amune sikikiyai kou notok. Kekermen suwet anan ko kilokchi karnet sikotuch ole teget oli kotuch muguleldo amu muguleldo ko ngotko kekwer ko makaibe bunye ak anyun karik alak chekakimwa ak kele tonon ko ketonon nailen ile ngatonon kityo nailen tonon lakwani anan tonon itonon amu sirtoi president aja. Tonon neichobot eng ki age tugul nenyone. Tonon amu imi luget ne ngitononi kometononi kometindoi karik chekakekonin ing'et ichobegei. Kokale tonon asikolia inye akikwo ichobogei ichobegei eng kabwatutik cheitindoi. Ngesoman kitabutab Timotheo nebo 4:4-5 akoi 5 abwoti ale iborwech kole eng yotok amde ng'oliot chobogei eng betut nenyolu ak eng betut nemanyolu. Itigongei kong igil eng muitaet tugul ak kanetisiet amu nyone betut nematun itchin it ko akot kitigin kanetisiet nebo imanit akotinyei itik che ituitos. Iumegei kanetik cheisubi magutikwak ak anyun nebo 5 eng yo kole ako ribgei inye eng tuguk tugul. Muite eng nyalilda. Yai boisietab amdaetab logoiwek chemiach. Yai boisionikuk kosulda. Kakamwa pastor eng yo kole yani mite nyalilda kokakele muite amu katomwa pastor kole ye
ko ngile ye ko kaikoite na kele kaikoite bounatetab kipsengwet netun kinyoru anan konyor lakweng'ung. Mi lagok iman kibortos eng mbarenik, kibortos eng tuguk yani chekilen kikepchei, kikoib ng'o ne, kikolya, kot koit kele ngwo chitugul komostanyi, lakini ngoi baba, ngoi mama, ngoi lakwet isa asikokonin Jehova ikermen ak itonone imanda ak iamde ng'oliotab Jehova. Ngwamdaun ng'oliotab Jehova sinai ile une. Ko kekermen anyun yutok kakile kermen kole ko kekermen eng ngorioni ko kakile kilochi polisiek yani karik chekimi orit ko kakekermen kole kakinde tuguk chetogu kele polisioni ko kitindoi medallion neiboru kole kiwo boryetab Churman, kiwo boryetab ano. Ko ne anyun kakikermen asikobit akotuche tuguk anyun chemi orit oli asimalya singimite imite boryet komami tugun cheng'ete kungeli koyotis komerate kokasana kole kou chutok kakerat kole kotko mami kiy nelyo. Tos mi ne eng sobondang'ung nemache kotakekich asikobit, tos mi kabwatutik anan mite ne norwochi ak chi, mite ng'alek cheitindoi eng kaniset chetomo ing'et inyumnyum ong'alal akong'alal ak Jehova sikoistogei chotok asikobit itonon komamite tuguk alak chelen katolion inye kai, katolion ya wek eng ng'olion neimite ko neilititi Jehova eng sait age tugul. Ngibwat kitabutab Isaya 11:5 koborun kora kole ng'oliotab Jehova neiborun eng tait age tugul. Ko kale eng yutoyu asikobit inai imanda, ko imanda neitonone eng betut age tugul ko noto ile inyoru kalyet eng kanisa, kalyet eng gaa. Ngotko mitei lagok anan ko chito nekikwam kerichek chekikoyakitu, ko ngesochi asikobit kiterter bunyondonoto akenyoru kimnatet nebo kaniset ko sikeku asikarik chekimuchi eng kaniseng'wong ketononi kele kibendi kanisana sinye asipkesoun, anginyoru anum konyone kotoretin, nginyoru anum kong'ololi ng'oliot agenge netononi neikere ile kaek Jeiso neindochin asikarik chemite yotok asikomabit ngile kimasi komailaka kimase. Ko noto ne amache asokesune ko kale kilach karik chutok kakinde yani teket yu ko ne noto ko kale eng Kiingereza kakasire kole the plate of righteousness. Ko ne noto Isaia 59:17 59:17 kolen akilach imanda kou karnetab teket ak chepkulet nebo yetunet eng metinyi akilach ngoroikab yaktaetab muketut akilach kakiletab gei kou sambut ekas. So kilach noto sikobit kemuch kekirinde yoityet noto mising ko Jeiso neketoche asikobit kotuch kaniset ak kotuchech. Eng nebo let ko eng Romanik 5:17 ko noto sikobit kaniset kotonon iegu ne notok netindoi tait nekimwechin amu eng betusiek alak konyone kekas kele nyone bunyondit ko ngoek kaniset nekitonon matkepcheake ko noto mising nekakile kermen akilach karik che choto chemamite kiy age ne wisis nekelen maratak. Rat komie akitonone ng'oliotab Jehova. Atoche chi nemache kotesyi ng'oliot ko yerube kotestai mwalimuiyot nerube. Tos mi chi nemache kotesyi yoto? Ngomamite kotestai mwalimu. Yat in yo mwalimu.
Konga jamanakab Jehovah kanetishet na kagenyoru. Kibendi ginetigei eng betu na rubei. Nangalale agoba kuinik. Kagenet kei ngalek yejen jika gubun kwaitinik jika gonetis. Ago ngalek tukul je ngalale go karik kebaluget kilat kwe kristianek. Jika gu yenyi nege bendi nege gereng gubun kanetina taga tukul gele. Kari juga ngalale kone. Imuch kiro karik chekilochi chekitekte keju chekibas karik chekibatai lakini kichotok ko karogutiet neiborwech asikobit kenai kele kaka ole boisieito karik chekiribegei asima memuch kobarin bunyot anan koumisanin ko karik chebo luget chebo Jehova ko tos ne chekeboisie asikobit keboisien unotok asikobit keterter lugoni eng notok komwoe lesson nyonet nebo tabrani kole kuinik asikobit koyae lugetab kalyet kaniset nitoni kemage kaniset kolach kuinik asikobit koyae luget nemite tainwa kitabutab Efesoek 6 koitinet 15 kole ak kokaoratyi kelyekwok bekyinet nebo logoiwek chemiach chebo kalyet kaoratyi kelyekwok bekyinet nebo logoiwek chemiach chebo kalyet kaoratyi kelyekwok bekyinet ngolyondoni ko kakonech lesson konetenech askarik chekibo tai chekakong'alale kiboitinik chebo tai ko kale askarindet nebo romanindet kale kokichopchingei luget kowendi luget ko lazima kochobot ngoroik chekakolach chebo luget ak nesirei ko karik aki agenge karik chekimokotin ko kweyot kweyinik chekilochi askarindet nebo luget ko kale kimakat korat kweyinik chotok chik kweyinik chekiuen ako ole kityechen kweyinik chotok ko kale kikakilich kabisa kot ko memuch komang'une katet anan komuch korutin kiy kilikot kabisa kondo mpiret neui nemakoi kotoren katet angot ndebune katok cheune anan ibune kipchumarik ko mosorune kipchumariat solit nekikilich kweyinik chuto chiket ko kale kitinye kora kipchumarik eng ng'ony chekitebesen simang'etin tebesi metoek singityekte konome ng'ony lakini mang'ete mekiji ng'onyut netose mene labat kora akale ki kweyinik chutok ko kimakat as kerat ne simarichin amu ngotko merat kweyot inye nang'ung'et ak ilabat korichin anokab kweyot so kikirate kokararanit ako ui ako likot ako kotyechi ng'ony komachosei amu luget nekibendi komameche kot kejas amameche kot korichin kiy amu ngorichin kiy komakoi iyetkei ijas komakoi iyetkei ko kiunotok askarik chekibo luget asikobit koterteris chuto tugul chu ko kisikobit korib oldanyi nakalal lesson kale ki karik chu kikilochi ko sikoribe askarindet oldanyi ak nesirei komuch kotonon eng ole mi ngeng'alal akiwech akobo luget nebo kristianatet ko irib oldang'ung ko kekimwa kele irib lumeiwek chekikilum eng bukuit netilil kanetishet nekikinetech ko lumeiwek chenyolunot kerib eng yekitonondosi ketononye lumeiwek chotok angot ndamite ng'wonindo neune anan komite pichiindo neune ko ketonone lumeiwek chotok amakimuchi ketonon ngotko makimitei koboto inendet neindochin luget ne notok ko Jeiso kale lugoni kobo kalyet kakibune lugoneb kalyet nekale koyae lugetab kalyet kaniset kokibune kitabutab Isaiah 52:7 komwoe kole kararan netya eng tulonok kelyekab inendet neibu logoiwek chemiach nemwoitoi kalyet neibu logoiwek chemiach chebo mieindo nemwoitoi yetunet nemwochin Sion kolenjin laitoroni kamuktaindeng'ung kang'alalwech kiro kiboitiot nekikure askarindetab luget komite luget kele ngomi luget chichi kakiyokto kwo luget ipkwoe ne kele ibu logoiwek chemiachen nebo oeng komwoitoi akobo kalyet nebo somok koibu logoiwek chemiach chebo mieindo nebo ang'wan kale komwoitoi yetunet ke luget nekimito
ma luget nebo borto ama bo korotik lakini luget nekimwoitoi yetunet nekikinyoru eng Jeiso luget nekimwoitoi akobo mieindo nekikinyoru eng Jeiso kobun Jehova eng oretab Jeiso luget nekimwoitoi logoiwek chemiachen cheibu kalyet eng oritab nautikab chi kale akomwoitoi chito boityondoni kwendi koskorindet komwoitoi kolen laitoroni kamuktaindet mwoitoi katerterisiet mamwoitoi luget nemami katerterisiet mwoitoi luget nekikobit katerterisiet tayari eng notok komwochin biik kolejin kikoterter weritab Jehova kikoterter Jeiso lugoni achek kityo ketebi eng oritinyi sikeu koterter akine eng notok ko ki askarik chebendi lugonotok komwoitoi eng oretab kalyet kangalal ngoite 8 konom ak aeng ngoite ni ko 8 kongalal kole eng Isaiah yekaita kora kole tiendos kibagenge bichu askarichu kaba luget kole tiendos kibagenge amu tun kere ichek tokoch eng tokoch yeweksei Jehova konyonjin Zion bo kwong'ut tiendos bichu yani mi luget ko luget nebo tiendo ko akot tiendos kibagenge matieni chichek akot tiendos kotindoi kamang'unet kole kamang'unet nyo kotun kikere tokoch eng tokoch nengoendi komwoitoi eng kwenutab bororiosiek kotieni tiendo angot ndami ng'woninwek cheu ne kotiendos tiendo akolen tun kikere tokoch eng tokoch ng'one tun kikere kale tun kikere Jeiso tun kikere Jehova konyorugei tun kikere Jeiso konyone weritab Jehova ko laitoriat asikobit nyokomut kanisenyi nekakoterter lugoni eng notok ko kang'alalwech eng yo kole logoiwek chemiach chebo kamang'unet cheamdoi chichi kekure askarindet nemite eng luget kang'alalwech kora eng yo kole kingonyo Jeiso emoni kokinyokwai luget akine kinyokwai luget ne ine kenyorchine Efesoek 2:17 kole ak kinyo komwa kalyet akwek chekioloen ak kalyet eng ichek chekinekiten kero kale kinyo komwa kalyet kang'alale kalyet netai ko kalyet eng akwek chekioloen yeityo ko nebo aeng kole komwa kalyet eng akwek kora chekionekiten yeityo kole kotuiyo yunanik ak yautik koek kit agenge kinyo Jeiso asikobit kwomtochi bororiosiek logoiwek chemechen yautik ak yunanik kotuiyo koek agenge sikoek akwetab Jehova agenge ne notok kito nekemake kora kristianindet ne inye ak ane ko kemite ko askarik ab luget keamde kalyet eng uitugul ole kibendote angot ndami ng'woninwek cheu ne komanenyonet yaktaetab muketut ameche iker kiboitinikab Jehova chekibun akwet nebo kwenutab maat nelolei ker kiboitinik chekibun kaimutik ak biroisiek cheterotin Paulo chekikibir ker akot Daniel chekikibirchi keringetab ng'etunyik ker akot ameche iker chito nekikure John Hus ne akot kebele kindo biritit ak suswek cheyomyotin chekakerotyi sikolal kotieni tiendo kora nebo katerteret kolen nywekse Jeiso otai Jeiso biikchok angot ndauni emet komwa logoiwek chebo kalyet cheikochin biik kalyet ak yetunet eng kekosiek akot chebijiyen Stefano kikileche ngoik ak kingaleche ngoik konyole kipsengwet akolen kakoyat ak kipsengwet kokochi biik kamang'unet kora koker kole angomi kit nekero chichi nemitei nemitei barak nekakoker kole kayat ak kipsengwet koneki kokochi chito kotebegei nakot akichek nguno ketebegei kito nekiro Stefano ko ki luget notok kimite Stefano luget nebo kalyet nangot ndabiji komwoitoi yetunet logoiwek chemiachen biikab Jehova kochobech logoiwechu kinetik eng lesonit kenai kele ekosiek chebijiyen chemite tainyo chenekiten ko tun kitonondoi kora ebono tos tun kiserendoni kora eng baninyo anan tos tun kitononi angot ndakiusech anan keitei ne kotos kiune ameche ketare ng'olyo nekamwa eng kole makat koyai kaniset lugetab kalyet koboisie karnetab teket nebo logoiwek chemiach ma karnetab teket sorry koboisie karnetab luget nebo logoiwek chemiach so kang'alalwech leson kole karnetab luget nebo logoiwek chemiach ne karnat nebo luget nebo logoiwek chemiachen kole kaming'inetab kei
Kakakarik chebo luget chekilochi kristianik asikebe lugoni ko kilach kaming'inetab kei. Angaka meche keng'alal kilach muitaet. Kole meche kilach tolosiet. Meche kilach nyoetab kat eng oritinyo. Meche kilach rirenetab kei. Atyo kole bitonwek cheu chu saet ak keot Jehova eng imanit ak tamirmiriet. Ng'alechu tugul chu ko magi neter eng kalokset nebo karikab luget. Kristianindet komeche koek nemuitoi kakemwa no. Nemasartoi ng'olyo. Nemache kobitin ayya, nengokas ng'olyot kolabate ni, kolabate koni, kolabate konin. Nyolu koek kristianindet koruchin ng'olyo ak kosyach sirutik chetililen. Kotko ngomong'u eng kutinyi komong'u imanit. Ako ngot komite ng'olyo nekeng'olole eng kwenutab biik ko keng'alal eng imanda. Etye keyai imanda eng kasarta age tugul asikobit kochulokis ortinwek chebo kristianindet kotok kele tonone imanda eng kit age tugul. Makat ko chi netala ako chito nenyoe kat. Ngomakinyo kalokui kinyoiwe kat Jehova onyochigei kat akot ak akwek. Oriregei akwek eng akwekei. Kale mebokei chi kityo. Rirei chun alak. Eku chi netinye rirgei eng ole ibunoti itinye chi netinye rirgei. Kobortoi chuto tugul atebet nebo kipsengwet. Ne ngiyae kito neu akere chito keberber ko kakaiyai logoiwek chemiachen eng oret nebo kwong'ut. Kameche kityo amwa ng'olyot agenge nebo nekanyoncho metit kityo kidogo eng yu, ng'olyotab boiyo age mangen kainet ale kabetwo kainet. Lakini kicham kolochi komandoi akolochi kweinik. Kolochi kweinik kowechi kimasi ak kimasi, yani ilochi kweiyo nebo katam kwo tai. Atyo kolach nebo tai kwo katam ak kwong sirit kwong sanda. Sikole boiyot akui kalyan kewech kweinik. Oh, kaing'ele kawecho kalyan menai sabato. Kalyan menai kele kain teikono kamet kobo kamanut. Kalyan iro kweinik chuk chekawal. Luget nekimite chichoto. Yae lugetab eng oret nebo ng'omnotet ak eng kalyet nae chito nin eng kakuyet nebo kwong'ut nekakaboisie chito karokutiet cheterchin. So kitindoi boroindo keboisie tuguk kikonech Jehova ak kilach karikab luget ak kebe kaming'inetab kei ak keu katerterik amu katerter Jeiso. Ngotes chi ng'olyo anan koteb anan konyo mwalimu nerube. Oi, aramarugai mwain. Ameche kityo ateb tebutiet. Much kotindoi walutiet eng Efesoek 6, koitenyi ko 14 ak 15. Kale Paulo tononse kokakokerimenkei. Ko ngoit 15 kolen ako eng kaorotyi kelyekwok bekchinet nebo logoiwek chemiach chebo kalyet. Ko mangen ale ngomwa kole yekakokerimenkei akorat suonikwok anan kaobekchi ng'olyot nebo bekchinet nebo logoiwek chemiach chebo kalyet. Kilyochini anyun kristianik che eng kasarta age tugul komakokase ng'alek chebo kerkong'et eng kwenutab kaniset. Kimwochini komameche kokas. Kilyochin bichu amu eng kasarta age tugul tabikere ile len serutik ngom wii akirutochi chichoto netai kuye mwoe kitabutab Mathayo. Iwe nebo aeng imut chito age. Ngomakasak imut nebo somok kokawe kobaorinik 4. Ngomakasak koek chichoto bunyot akoek turubindet konakiisto eng kanisa amu kakerutochi netai komakas, kerutochi nebo aeng komakomeche koboto biik alak, ko nebo somok koesio. Ko eng kasarta age tugul eng kanisa kotok koendi chito kokakonerech kole kikisasa kanisanatak, makimacha. Ko angen ale nitok ko korom eng kwenutab kandoik. Kilyochini biik che kakoek kopirtogei kaniset ngotyem koboisie karnet nebo kalyet
komi chito nekakoek bunyot. Komi age nemuchi kole ngot amuch abar amdoindet anan kobar boiyotab kanisa anan kocheng karik chemeche kobare kabanu ak kengen kabisa anan kocheng biik chemuchi kwal sikong'em chito age. Aine kaniset ameche kityo koek tebutiet nemakiwolu, ameche kokas chi nekakas akwol inegei, tiliochini biik cheu choto. Kongoi. Wow. Tebutiet nekorom kabisa nyolu katakenyoru betut neng'ololi tebutiet noto amu barai akobo man. Ngalyo? Bas, ngetach mwalimu Nderebe. Okay. Kit nebo kamanut eng yu kakamwa sirutik eng kitabut noto bo Efesoek. Kurkelo koitu 13 kole noto anyun anam karik tugul komogol chebo Jehova asikobit amuch akirinde eng betut neya. Ako kawayai noto otononse. Eng konetisioni koiker kele makilejin kwai ile aibe no komaibe no alojini mami ajani. Aja amu ngiwendi luget kochenge bunyot ole mi nyalulnatet. Ko ngoker kole itinye karnetab teget amami ki metit kosaru metit amu yote mi akilit ko ngokwerin ko kayatar. Iloibe rotwetab chok kongetage kokere kole asakoi ile kaikai. Ko ni kale sirutikab Jehova ora karik komugul chebo Jehova. Ngaliot age kokeny komi chito age neimuchi kole atinye ane kayanet lakini mabote chebo muitaet, mabote chebo longet, mamoche ne. Ko ka yote wendi ing nemwoe Ingeresa kole extreme, imuchi kwa komasta agenge kole acha kasit ngene asochini biik, ni kole jelen kakilonget chebo wol kole kasit ni kosoiso kityo. Ko mu mateshi karnet agenge komasin kwendi komume king komasta nin, ko mutaroit nimi komasta nin. Ko mi age nelen acha kasit ni kwamtaet inegei kityo mabote saet. Ko ka agoi kerotyin tuguchuto tugul asikobit kokerak kora tugul simeongwe iwe komasta agenge ako kamairet karik tugul konyi. Noto amune keng'ololi rani longet, gutwet ak rotwetab choo. Kasetab 15 kong'ololi anyun 16 inendet. Ako nam koboto chuto tugul anyun longetab kayanet nomuchi omise kipchabonik chebo maat chebo inendet neya. Ako nam gutwetab yetunet ak rotwetab choo nebo tamirmiriet noto ko ng'oliotab Jehova. En betusiek chekibo lugosiek chuto chu okingap keboisie mising eng emotinwek chuto chu kipchabonik chekakinde lamit anan kinde bunyaik tatya kityorchi maat eng olin singonyone kokut koristo kabisa ngipkoitu oli kopele biik. Ko eng betusiek chekibo romanik ko kiboisie ichek longatinwek nebo baoiyot ako nekakilige muito. Ko asikobit kotoret kipchabonik chelolonu kobwone kindoi beek kinuri. Ko nguno yeit kabisa anyun nguno konunat muito konyip kokwer longet otis maat. Ko unotok tuguk cheboisie setani ngap koboisie ng'alek cheng'wonen cheikere wire chito ng'oliot neikere kotindinyigei chito kabisa yong'wanit kabisa wendi we muguleldo kotori muguleldo orit. Ko ngot kotimetinye longetab kayanet komwaun chito kit nemutai ibot kikoimenit emet. Koimenit emet kotoi kewache kaniset kanamgei biik shatit ing kanisa anan ko kokwet anan ko kakwa chito keba kotini. Ko ingot ko mami longanita nebo kayanet ko yutok yeibu koimutiet neo nebo kwong'ut. Yetage yecheng'e setani kometit ole mi kabwatutikuk ak naet. Ko noto amune eng lugosiekab romanik ko kitinye atkan kora chepkulet nekibo karnet anan ko sukudwet. Ko eng olobo kimut ko kikakinde karik chebo taet chekiakinap cheu chebo batainik asikobit korib mamwokenen chi olobo kimut. Ko ole biti kora ko kimi karnet nekiakinabe kora taok chekiakichulchul asikobit korib itit nebo komasi ak nebo komasi. Akonyone kora kot koit turietab toget nekikindoi kora metka neribe yoto asikobit kotuch
ako minye kijore ko sanginini ingele gilgilik ko kikiribe kabisa konget wikitikin ko ni konget ingep seruta konyo akoi kutit yo iribe kelonget noto ko kikituche borto kebeberta age tugul tebutiet tos ne neimuchi koboisie setani kocheng kabwatutik kocheng naeng'ung kocheng kalyet nebo muguleldo amu kairibenin nguno kartetab teket ko kairibenin kutwet nebo yetunet yani nokure Ingereza assurance of salvation imuchi kokonin imusmusi ile ami sarunoni nyonetab Jesu konyone man ngikokakei ngikolia komuchi kong'ajin biik en tuguk chechang anan kemwa lembechek ak ne aketang koek ikenkenin kot komutang kileni isisile nguin yonoti sarunoni taman teptono ko noto kale koit ngukono kamuktoindet kalyet nesire kakuyet asikobit korib mugulelwekwok ak nautikwok eng yopsosiek cheimuchi kokon setani. Ng'oliot anyun nebo let ko kale akoboisie anyun kora rotwetab chok. Rotwonito bo chok mising eng betusiekab romanik ko kimokochoket nakoi neu nikinyo kiiboti kokirotyi isuwai. Kinito ko roket age nekimini neu nikibo benet nakiboisie asikarik neinamdoigei akoi koi kaorikyin iborieptot chito amu kiluget nekibo keny ko mau nikikamwa ale kimurnik chekibo keny kong'ete olimbo nyikei akoi nyon koitu mainek chekiechen ko kikwetegei kabisa lakini ngimwa kong'ete Juma konyo oli kokamach konyo koritu biik mwoktoe katet keldo kolabat kole rajo lelwek cho chebo kapchala ko lakini ko kichun kelyepekei kabisa noto amune kikimoche kweinik chekimen chekitinye karik eng olimbo kapkelien amu kiriebin chito kabisa kotuin komatin keratkei ngoi kaisieb batai komami ki netoiyos matinye karik tugul ko nikikimoche kotonon koiyo ko kit nekibo kamanut yekakorik kunotok kakobek kipchabonik makotindoi kakobek makotinye ng'otwek makotinye kit age tugul kong'et asikuno inemu asikuno rotwetab chok amu kait asikuno nekwetegei kabisa koi kakokwet irikyi kunitok asitor eng rotwet nito bo chok nito itindoi ko chutok ko kayamisutikab Jehova kale rotwetab chok ne ng'oliotab Jehova lakini melen ng'oliot kityo Bible ngap komi biik cheiboti Bible kole aiboti Bible kityo rotwenyu anan kolet chito en kakere alak checham koiboti rotwet nebo baoiyot akelen kimarkititin setani kisumbushane kaniset ake ot ngiorikto umbore nyekaba kanisa acha rorieche setani kokutuny ukere kole mokuitosi tuguk chetesetai ako nitok ko kayamisutikab Jehova chematin kikola luget itonone kayamisutik choto. Agenge nochome atkan kora aboisie eng rotwet agenge nebo chok ko katakemwa ng'alekab lagok nelelyochini kakwap sab kokoromit kakongelel koek kibat kakoliap koimgei koet kerichek pokitu koek tabu lakini kale Jehova otononi kayamisutik noto amune kichergei sikobit kotonon lugetab Jehova matinye akot kakenenet ipkochang'a bunik chebwonei kotonon kotoi kosulda. Kirong kitabutab Isaya kit agenge namwoini Jehova atkan kora kitabutab Isaya 49:25 kole ako mwae Jehova kouni kole kirebe chekimen lulenikwak ak kityochi tugul chekikelul chebo inendet neimuisei amu kibortosi ak inendet neborienen akasoru lagokuk mwae Jehova. Kale Jehova iman o luget ako ng'wanas lakini kale akoi keyai luget kotanenet bunyot akasoru lulenik akerebe akot inendet nekim kimonjororinik chekakoib cheboto lagokuk tatya asoru lagokuk mwae Jehova. Kongap koit cheitonone kayamisutik choto kile Jehova kikemwa akenin kot kosulda amu kimwa ile isoru lagokuk matingeba kobechut teret orit isoru akatononi aribe kot kote kowek ko paiman kayamisutikab Jehova choto cheikochi luget ikere akot kobaregei Joshua ak Midianik kokibab kong'et biik 300 ichegei ako chun kokibwa biik ng'isiatib kole Joshua hey kalya atochinigei koroi kolechi Jehova ng'et
kole oba kusa kiboit yongu amache ongetyi kemboi kwen akobe osapte mutyo akoi kambitab Midianik akowe biik ale myeta kele konget ai kolechini kalia kole korwotite kalia kole koker makatiat nechoruge ngulwet akinye kokwer kambitab Midianik kokongoi kole nina macho wewe Joshua no macho kai rotwetab jok nebo Joshua makingetura kole Jehova kaikas bas wikit yakiweke komutai kutyo konyo kochop Joshua biik yoto kembou noto konekit kotoekat kopcheune somok akokochi nguno mastinwek chekikende teret komi yoto nyepkoboro kityo korke kutiriake eng komosi akekwer teret kaya komong maat nekololei kokwer chun ngebeberwek somok kotoi kobargei ichegei chun ngipkoe chemutai mami akot agenge nekinget eng biik ng'isiat chekimokokanye chi ako nyikanatet nekanyor ko katonone kayamisutikab Jehova. Ara eng luget nekitindoi kokakokonech Jehova karikab luget chekoshe keker kong'ete birenet ak karnetab teket kakeker kweonik tatya nguno as kokakeng'alale long'et nebo kayanet ne kayananato matingiop kolya kotononi kolumdogei kayaneng'ung ako kakeker kutwet nebo yetunet neribe kabwatutikuk ak nautikuk atkan kora yemoche komi kaimutyonoto koboisie setani tuguk cheu internet nguno ak simoshechu ak ne koib tuguk cheimuchi kobar kabwatutik kot koek kabwatutik chekakomeiyo anan koek chemakotokobendi uchi nekakomokoken konam amalda amu makoshap akilit amu tuguk chekiechin ak amitwogik chekiamchin ak tuguk chekiboe eng somanosiek ak televisionisiek ak simoshek ak tuguk tugul sikokungen metit kotko makomuchi kotokonai imanda. Ak nebo let kokakonech Jehova rotwetab Job. Rotwoni bo Job kobo defense nekikirindoe bunyot akobo offense kora yoe luget amu ngap koit yekakorik kotokos ko ngap komache kiyestae korok kokakorik mising setani ko onito nekikikonech nekakonu tamirietab Jehova ne ng'oliotab Jehova imanit ngondoiwech Jehova eng luget nemi tai yu sikenai kele luget nebo kalyet koma luget kityo nekibendi kebune let kichuchuigei kele ngemete simamutai nyokotachech chi totononi mutai kosasata chi akoparatata chibane mengen tanyi sauriake acha kale tonon eng imanit akon kosasin chito anan kosasin lakweng'ung kakonerekchi kowendi kototonon kowek amu kalen tamanab biik konugei kile saisuru eng cho lakini yekaitonon kotoretin Jehova ongilai karichuto tugul amache atach chito netokotesei anan yemakitindoi kosikobit ketach ng'olyoot nekiboi kongoi. Kongoi Pastor Ngetich iboru kole mami chi nemeche kotes ng'olyo atesetai eng kwang'wan kasi otokotin. Kwang'wan kasi anyun komwoe akobo keyai saet eng oldab luget. Kakomwawech Paulo ak kakomwawech karik tugul chekimuchi kelach kibendi luget. Akakenai eng yotok tugul kele kangebendi luget makoi imwochi kou nguno makalechi Lilian cham kebendoti ya exercise ak Lilian karon. Kocham akure Lilian akalechi ngetuiye yo barabara tai yo. Ko kangebendi luget anyun makoi ikur chito kilechin kelya ngetuiye barabara yo sikesamat kebe. Kiyoe mpango. Kikuregei akeng'atkei akesa. So kakomwawech Paulo akobo karik tugul chekilochi, kakomwawech kweinik, kakomwawech long'et ak kakomwawech chepkulet nekilochi. Ko eng saet anyun komelen kele makon Paulo kergeindo age makon kotese kiy age tugul. Ako amune simamwawech Paulo eng yotok ko amu tuguk tugul karik tugul chekakemwawech kanetik eng yo ko tugul kosuldae saet. Ko kailach chu tugul chu ko saet nemakat makoi le itinye kweinik itinye long'et ak ing'et anyun akile ngalen awendi. Kaichop tuguchu tugul kailach kweinik itinye long'et ko kito agenge nebo maana ko saet. Saet kobo kamanut mising.
Abwati ale eng biik chesomani anan ko kiokas eng kotugul ole saet nebo kotugul inyoru kimnatet neo. Saet ne mining anan saet ne kitikin ko itinye kimnatet ne kitikin. Ak ye mami saet kotugul ko mamite kimnatet. Kakomwawech Paulo tuguchu tugul ngesoman eng kitabutab Efesoik 6:18 komwoe kouni kole osaa betusiek tugul eng kabuset ne tilil koboto saet tugul ak kakaikaet ak oripsei eng notok eng kakiletabgei tugul ak kakaikaet akobo tugul chetililen. Ak akobo ane katestai eng yotok agoi atesetai agoi koite nebo 20. Ak akobo ane sikobit kekono bekunet ayat kutinyu abarta eng nyikanatet ung'otiet nebo logoiwek chemiach amu atononchinet nebo notok eng nyororoshek sikobit ang'alal eng chotok eng nyikanatet kou yenyalu amwa. So kakomwa eng yotok kole otestai osaa. Amatakomwochi kityo ngolech osachi kityo chetililen, kolechi osaa kotesyo akine. Kakobor kole ngangesoe komelen kele isochinigei kityo. Isochini biik alak kora. Isochini biik chekabo boriet, isochini biik cheomite tugul. Yetare ng'alalenyi komwa eng yotok kole akosaiwo akine amite amu kingosir ng'alechu Paulo ko kimi korkoret. Kole asasich nyikanatet amwaita logoiwek. Kale kursoni bo saet anyun yekimwoe ko kebeber nebo kerkeindab luget. Amu kikure Jehova anan kikure cheptalelisiek. Kikure eng saet ko kiatebet nekibo kotugul eng oldab luget keny. Kikere kele kikamwawech Pastor Ng'etich last week kole kingomeche koba murenik luget komelen kele king'etos akoba. Kikituitoskei akemwa akepangangei, melen king'etos kityo akeba kityo kuye kamwa ale meng'ete akele ngetuye akebe. Kikitete, kituguk chekikitete ako kikisoe korok amakiba. Kale sikomuch anyun kobelis kristianik ko makat kotugul kotiegei saet akotiegei Jehova eng oretab saet neindochin tamirmiriet. Saet ko kit nebo komonut mising eng tuguk tugul chekiyoe. Ngesoman eng Pilipik 4:6 komwoe kolen amokereri met eng kiy age tugul ako eng kiy age tugul ko eng saet ak somet koboto kongoi. Engonaak sautikwok eng Kamuktaindet. Ko ngisoman kora eng Kolosai komwoe kolen okiligei kotugul eng saet oripsei eng notok koboto kongoi. Amune sikikili kayanik kotugul akobo saet. Tos isoe? Tebutiet nebo komonut notok. Abwati ale kekwong ile kateb kit neu like tos kamasae ako kristianindet ako a kristianindet. Tos kiib saet koek kit nebo piton kityo ne nging'et kityo karon isoe amu kinai ile asoe karon ang'ete karon kokasal kongoi akang'et akawe. Yeit lunch isaa akobo amitwogik anan koskolen isaa amu kemeche iru. Kikoek piton kityo nekiyai koek tune kotko ng'alek cheimwochi kemwa rani ko mutai imwoini Jehova chotok kora ak tun koin imwoe chotok ipkoek piton kityo kidevelopen anan kiyai koek piton neimwoe ng'olyo kityo ile berurwech amitwogichu amde kalyet akobore kityo iwe. Yo chamdos biik kong'alaldos. Akeibe simo ngong'alali chito eng simet keng'alali amemeche inde ng'ony simet. Amu ng'alali biik ako ndelen iro momi kiy nekang'alali kilenji kile sweet nothings. Lakini mi emosto ikase taking'alal all the time. Akot ngotepto chichotok simet anan chorweng'ung simet. Ikase katatesetai kong'alaldos akoibe saishek nguno biik cheng'alale simoshek kotokoi ikere ile kakoib saishek ak saishek ak saishek. Lakini tos ing'alalchini chorweng'ung kou notok, tos imiseni yeketar saet ile nguu matamwani katamwoe ni. Tos iibe kasarta mising ong'alal ak Jehova neng'ung
amu chorweng'ung notok mising nebo orit, kale ocheng kamuktaindet netoror. Eng kitabutab Isaya 55:6 komwae kolen ocheng kamuktaindet netoror kotakimuchi kenyor, okur kotakonekit. Kamuktaindet Jehova kokaswech sautik ak kowalu sautikcho. Kitinye achek tugul choronok eng sobenyo, ako mitei chorwet agenge nemwae chumbechu kole kikure one essential friend, neimwochini tugukuk tugul. Imwochini tuguk chekeyai cheikere cheitewerotin, imwochini notok chorwet. Tinye choronok tugul lakini mi agenge inegei neimwochini tugukuk tugul chekasun. Ko Jeiso ko chorwet ne inegei. Jeiso ko chorwet ne ngimwochi tugukuk tugul komalen tiatonon Lilian. Amakoi kokas ng'alek alak ing yo kole kayae tugun cheu chu anan komutai ikas ng'alek chekamwa. Kale Jeiso kokase ng'alekuk tugul. Neiyotyini ng'alekuk tugul ak someng'ung neimeche kokasun. Kikere akot eng chorindet nekikekartaet ak Jeiso ko kisa eng kimurtoiyot ako kikiwol chechiket instant. Koka sautik chekisoe yekimi boriet kokaswech Jehova ak kemwochini tugul. Mi borioshek, kitinye borioshek mugulelwekcho. Mi tugun chemakoi imwochi chorwet neiborie kityo neingen, lakini chorweng'ung Jeiso neimwochini kou yeu. Mekoteni iyae kiy nekararan simwochi, imwochini kou yeu akile chorochu. Kokasun ako inendet neimuchi koterterun. Chirech Paulo kole osaa yeomi yomset ak yeomite boriet. Ko kaniset, chirech kora kesaa ko ki kaniset, ko ki askarik chekitinye kibagenge. Kole oba ak karnetab teget nebo imanda. Oba boriet otinye kweinik chetinye amdaetab kalyet akoibu kalyet konyo ng'ony. Oba ak long'et, kutwet ak rotwetab choo neibwotwo akobo Kristo. Kale oba boriet ak ng'oliotab Jehova. Asiyeyo makunyot owolchi ng'oliotab Jeiso akile kikisir kou yekikamwa Jeiso. Ui luget itinye karik tugul chekaichop ako kailach. Kimuchi eng atkan kora kimuchi makinyoru kasarta anan makimuchi kesoman Bible ku biik alak komatinye, much komengen isoman anan memuchi anan kometinye Bible, lakini eng biik cheimuchi kosoman Bible ko oret noto neng'ololwech Jehova. Ko biik chemaimuchi kosoman Bible inyoru ng'alekab Jehova kobun amdoik, kobun radio, kobun tugul ng'alalutikab Jehova. Lakini kit agenge neking'ololchini Jehova achek ngesomani logoiwek ko ng'alalwech Jehova kobun Bible, kobun biik cheamdoiwech ak cho. Ko oret agenge neking'ololchini Jehova ko sautikcho chekitinye ak somet nekitinye akowalu Jehova sautikcho. Mami saet age tugul neisoe newendi buch. Ya kekutunyi isaa kokasin Jehova ko inyegei, kokerin Jehova ko inyegei. Kikutunyi kole kokerin Jehova akokase akolen kumeche sikomwa ne lakwenyu. Len ne tos kameche ne rani. Kokasin Jehova melen kele ya isoe kobendi buch sautikuk. Sait age tugul kewalu, mami saet newendi buch. Imuch komakiwol kou yekemeche, lakini yeitiegei saet amu kimi achek tugul boriet kowalwech Jehova. Asomani kale ng'oyontin nebo lugetab Kiptamirmir nebo keboryo ak bunik chekimen kosir biik chekakotetagis ko bichi akobo iman. Ni ko boriet nemobo korotik ak borto. Boriet nekim mising nemakat keterter nekiterteri kityo eng saet. Arorutikab Jehova chebo kimnatetab Kiptamirmir ak katerteret kotogu eng kerkeindab Paulo. Yotok kangesoman eng kitabutab Efesoek 10:6 ak itestai. Kakiletabgei ak muitaet eng saet kokonech boroindo achek nebo kekas arorutichu komie.
keboibochi ak kiwekyi kongoi Jehova akobo kaberuroik chebo mieindo. Chamanikab Jehova, ngemwa kele kimi boriet komomi chi ne kristianin nelen kiatar ane luget. Ako iyokeni kutwenyu koit. Boriet kobo kotugul. Mami chi neimuchi kole kiaterter. Ageni chepkulet. Mami akot pastaek anan akot biik chemi kanisa komami chelen kiaterter. Konoto amune simeker chito nemi kanisa akile ngaker ano. Ker Jehova neng'ung akisa Jehova neng'ung asikomuch koterterun. Amu akot pastaek akichek ak biik chemi kanisa ak kiboitinik tugul chemi kanisa kotinye borienwa nenywa ichegei. Ikilegei akichek komi bani. Tinye akichek boriet neo netoreti Jehova. Ne achek tugul kekure Jehova kokilech. Kiboitinik tugul biik chemi kanisa tieni komeker choto, ker Kristo neng'ung inyegei akisa Jehova neng'ung inyegei. Ingen ile achek tugul ko ki kaniset, kikiligei ak kemi borioni tugul. Yaat muguleldong'ung ak kabwatutikuk tugul ak inyoru kimnatet asikobit inyoru kimnatet nebo tamirmiret nekonin Jehova nebo lugoshek. Kimeng'ishei eng kenyisiek che ikere chi tugul kalyet kochumuktoi. Ikere tuguk tugul cheyoyoskei cheibwotwech achek tugul ko ki kristianik kole konyol kekutuny eng sait age tugul. Kengen kele kiterteri ye kikutuny amu saet ko kit agenge inegei nekiterteri tuguk tugul. Ko necheri noto ikere tuguk tugul ak ikere kalyet kochumuktoi kenai kele ichiche Jehova kristianik keeku prayer warriors. Keeku chesae kotugul. Yekiborege anyun ak bunyot kila betut konyolu keib kasarta kila karon kecheng Kiptayat eng saet asikochobe Jehova ako kimitech akobo tiemutik tugul chekonu oindet. Makat kenai achek tugul kele karon keng'etosi kebendi achek tugul battle ground, kale kiwanjet nebo kilene battle ground. Kiwanjet keng'etosi karon kokakochob oindet kipchabonik. Kemeche imwa maru battle ground kilene noto. Kameche ale yetole luget. Keng'etosi karon kelen kityo emang'u brangetit. Kokakeng'et tugul ole kiyae luget. Amu kakotet oindet kipchabonik chechang. Koing'ete kityo komi missiles ak kipchabok cheikenin kokerin kole iwendi kasi komi nyereret, kotomo akot iit kasi komi oret, komi age nenyokotilin ikweri karit kokoimin, anan keng'et karon kokakong'et tuga chekuk kakoba kwam bandekab your neighbor, anan kakong'et lakwet katutung'ing meche koimin, ikose terabat kakolia, kochot tugul ko tuguk kipchabok cheibu oindet. Kaiwe kasi inyoru boss neng'ung'et konerekchinin, anan ko tugun chechang anan ko meche sikas ng'alek kele kakolia, kakomnyana notupcho anan kolia, anan kakobit chemereret, chamset, anan ko tugun anan ko miondo. Cho tugul ko tuguk cheibu oindet asikobit kobetech. Cho tugul ko luget neing'etyini kila betut. Ko tos ichobegei karon keng'et ak isa Jehova akilechi oroni ane kang'et. Kono karik kachuket akilach karik akiwe imandai karon kotos kaichobogei anan ing'ete akilabat. Kityo nganama iwe ko ngilabat sinye sayo ko naked. Mami kiy neketegegei. Tuguk tugul koitu inerechi iwe kongoino inerech kolia koamu maisa akita Jehova neng'ung kondoun. Tebutik cheking'olole. Tebutik chebo itebegei nguni ko eng luitang'ung nebo ng'ony nepcheat akomi kobortos ne kakuyeng'ung ak ne kaniseng'ung, ne kakuyeng'ung ak nebo kaniseng'ung ko kakimwa kele oyai lugetab kalyet. Kimuktoi ano keeku kiboitinikab kalyet eng ng'ony ne atebenyi kotesoksei koeku nebo kaboktoet ak suryoshek. Ne kipchabonik chebo maat
che ichegei chekemwogu kotokyingei. Imuktoi ano irib long'etab kayanet kotebi eng oret neimuchi komis kipchabwonichoto. King'alale eng kasarwek alak biikab luget chebo saet. Kimuktoi ano keyai boisietab saet kelumdae ng'alek chekamwa kitabutab Efesoek. Kale kiyochini ne ichek chekakikwoten. Noto kabisa ameche okas no korok komie. Amu mising ko ki kristianik kochang tugul ako tebutioni ko kergei ak tebutiet nekateb Pastor Nyalile akobo kiboitinik anan kobo biik chemi kanisa. Kas tebutioni akiib ngomi chi nemuchi kokomendan ko ameche iib ing muguleldang'ung akibwat ile iyoktoi ano. Kale kiyochini ne ichek chekakikwoten eng oldab luget nebo luget neo. Kilyochini kayanindet ne kristianindet ne yekalal mising luget komwei kwo sang amu nyokoriet anan kokoitoetabgei akouchi komasta nin age kometo luget koistoegei luget. Tos kichome icheket, tos kilen orono kokolya? Tebegei, tos ilyochini? Somenyu ale ngondoiwech Jehova akolakwech karik chebo luget kekimekitu eng ng'olyondenyi kotugul ako tugul eng tugul ko saet neimuktoiwech lugoni. Tos mi chi netinye ng'olyo kotes eng yoto? Mi ng'olyo nekamache ates amu bo komonut tebutyono keteb. Ngot komi biik chekakikwoten kokimwa chi eng beekab kong kole we are the only people that kill our wounded. Asikarik ngot keba kotukakikwoten koborye ipkoit kaa chito nekakikwoten matin ngot koyoche keloi kelyochi komatinye ngot kolaldos risasinik komami chi eng emotinwechu lugosiek chemoche kometo chinwang timin matin kakome kosutu tai kotokosobei kosutu kosor. Lakini ngap komi alake eng kwenunyo nekale chito we are the only ones that kill our wounded. Kole sikomeitaat ng'onit ng'am apar kome konyumnyumit kasinoto ameitaate. Ako eng oret ne ngap keyoe kunoto ko yakakabutyi chito yomset kele to kikoloseke cho kokinyoru bak kijanaywan kokobokit ngokwam kerichek ngorno kokororok moet chepto anan kokobut. Ngicham kole koloseke ko boiyotab kanisa anan kelen tame pasta. Ko yoto ko kaking'et nguno ketesyi beek teret luget netinyite koinyi nerikyin Jehova bet ak kemboi akobo lagokchik anan ko chepyosenyi anan ko boiyonyi anan ko kit nekakoityi. Tos kimuch kerwai kou yerwoe asikarikab emotinwek ipkosoru chinwa nekakikwoten anan kimonome kele ndio kole kilaske komara ingotoretech Jehova sikoile mugulen asikebechi bichoton koming'inetabgei makitititenge amu imuche koibe biik chechang kole ara ngeba kelecho mutyo nemakile akitititenge acha kimuchi kecham ako lakwanatak kebut aketoret komelen kakitititenge ako kakicham kiptengekyok akesas tengekto. Noto nekamache amwa. Kongoi. Tokomi chi nemeche komwa ki? Kongoi. Makimetoi gold. Chi age tugul nesobe ko achievement nebo Jehova. Akot ngo kikobet netya komuchi kous Jehova negei ipkomong kito nebo kwong'ut nelildoi. Komesas chichotok akiker akile kikobet no. Anan iker kimayat newariri ngolo ile makono. Mekere kibo kanisa mekere kito neu sochi. Ongesachigei tugul amu achek tugul kemi lugoni. Kitinye tugul ngomatinye Jehova kikiligei achek tugul. Ako ongeker ng'okwek ongeker Kristo negei. Neeku kerkeindonyo matkekergei amu ngotikero ibuti atinye astruggleni akine eng chechuket.
ngot ko mami chi netinye ng'olyo ko kesoe. Ko kotom kesa ko tokotin kora akobo lesson nebo wikit ninyone, ketoroti lesson nebo quarter ini. Ko wikit ninyone komwoe akobo ebesoek eng muguleldo. Ko tokotin akwek tugul ongesa anyun. Kamuktaindet Jehova nebo lugoshek. Kongoi Jehova nenyo akobo mieindong'ung chomyeng'ung nekaituyech asikobit kemwa akobo logoiwekuk. Kongoi amu kakinetkei akobo karik cheimuchi kotechech. Kakenetkei akobo karik chekimuchi kelach asikobit kiterter amu achek tugul kemite luget neo. Kimi luget nemobo korotik ak borto. Ako kisomin Jehova nenyo asikobit ikonech kimnatet ne inegei sikimuch kiterter lugoni. Indochi chi tugul nekwarkwarani eng lugoni Jehova nenyo. Chang tuguk cheibu oindet. Chang kaimutik chemi ng'onyuni. Makomi kalyet. Ako kisomin Jehova nenyo asikobit ikochi kalyet icheket cheitinye kaimutik chebo mionwek, chebo tikenoik, chebo usisiet, chebo borioshek ak tugul usonoik tugul chemi ng'onyuni Jehova nenyo. Konech kalyet. Konech mieindong'ung amu yomech chotok. Kisoe akobo chetinye kaimutik, chetinye mionwek anan kotinye ruboshek eng oldo tugul ole mi Jehova. Kisome asikobit kotunen chomyeng'ung ak kalyet eng emoni. Ara indoiwech akoi wikit nenyone kora Jehova nenyo yekinyekinetigei akobo ng'olyondeng'ung. Amu kisoe chutok eng kainetab Jesu ne Yetindet nyo. Amen. Amen.